Bok ekipa, ja sam Ak. A ja Đuro. I danas ćemo objasniti jedan od osnovnih footwork koraka, Zulu spin. Zulu spin je jedan od koraka u footworku kojim se vrlo lako i efektivno krećemo kroz prostor. To je korak koji se na neki način nadovezuje na CC. Zato ako ste pogledali naš prošli video i savladali CC, Zulu spin vam ne bi trebao biti neki problem. Zulu spin dobro uklopljen u izlaz može izgledati jako clean i možemo ga iskoristiti kao prijelaz iz jednog koraka u drugi. Pogledajmo kako korak Zulu spin izgleda u plesnoj izvedbi. Đuro, pređimo na objašnjavanje koraka. Zulu spin započinjemo u istoj poziciji s kojoj smo kretali u CC. Prvo ispružimo lijevu nogu i obje ruke prebacimo na lijevu stranu. Zatim oslanjajući se na ruke i prste lijeve noge, skvrćenu desnu nogu dižemo i prebacujemo preko lijeve noge, a desnu ruku stavljamo u ravnini ramena i radimo krug. To možemo ponavljati više puta u istu stranu, a možemo i zamijeniti poziciju nogu i okretati se u drugu stranu. Ovako korak Zulu spin izgleda u kombinaciji s drugim koracima. Danas ćemo objašnjavati izraz original. Original je izraz kojim se breakeri koriste kada neki breaker stvori neku novu foru ili da je promijenio strukturu osnovnoj fori da ta fora izgleda dobro. Te time taj breaker postaje prepoznatljiviji u break svijetu. I pozdrav ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tad vježbajte Zulu spin i nemojte zaboraviti pretplatiti na naš YouTube kanal. Bok!